As shiu nuk e lau pa pastërtinë e mbeturinave në Shkup. Kontejner të stërmbushur dhe deponit pranë tyre edhe sot vështirësuan jetën e qytetarëve, të cilët thonë se Shkupi kur nuk ka qenë më parë më i papastër se para këtyre zgjedhjeve lokale, ndërsa kërkojnë nga institucionet të angazhohen më shumë në normalizimin e kësaj situate të krijuar me mbeturinat. За жал, тоа е. Политиката си го прави своето. Треба да има одговорност. Сите треба да одговарат. Мислам, ова е срамота. Навистина Скопје никогаш не бил толку валкан како што е годинава, искрено кажам. Сте се тера некој ино е, дали е директор, дали е мене не ме интересира дали е директорот од ДУИ или од СДС или од ВМРО итн. Мене ме интересира како граѓанин си ги плаќам јас сметките редовно за комунална хигиена, за вода. Барам некој да превзема одговорност. Се додека нема одговорност, ќе биде вака. Ќе помнам мбеторина катастрофаша. Скискаме по. Макетно кома. Комунална хигиена уопšte не функционира, а не е кривица до работниците. Тоа е кривица до градот. Ова катастрофа. Катастрофа. Не купуваат резервни делови. Ја работам у паркови Зеленово. Сезонец. Не купуваат градот Скопје хидравлики, ДФК возила и затоа доаѓа до ова. Edhe për te gjendjes së rënduar në Shkup me mbeturinat, nga ndërmarrja higjienës komunale thonë se për shkak të sasive të shtuara të mbeturinave komunale, ndodh që të ketë vonesa në mbledhjen e mbeturinave, por sipas tyre, aktivitetet po zhvillohen në përputhje me dinamikën e parashikuar për grumbullim. Nga ana tjetër, qytetarët vazhdimisht ankohen për deponitë e krijuara pranë pallateve ku ata jetojnë.